bertarjik thapini prime time news thamang phinili imoni teron pi aprang si bertang ton pen chipachur midam de aprang bertang kong pi arjik tha Upper Chapalang sok majung thekong along dokim rong ha tum poso so patir pipon si red along sok kenong asai tengpon Ingchen lang sok long tar terunarong kiron ahep kam kesai open kepechun Tawar ke no jok ke PLT asong pen dipu pen manja tawar ke paklam asai kedeng Diplu arak adolong ketang tirega jok dolamara dadhora arak kaceleng kisungnang Jaipong PHG amo ke wangwe chainong aroy pemandet radatum langkijon mowe kaning rinang Bertang kong PRG dia dapat putar bertang ton pen cepat midam snang Diplu aroy along ke don pedadolong ketang tirega jok rat kaceleng kisung hadak aratum prabjin pen kepe meji apan kacuning ri Dua Bokori constituency ke pelot dalam pen kilometer cokan kelot niang kalalong ke kimba madolong ketang tirega jok rat kaning ri pinpur me saya ke klem bawa porwot tet pikan tia jok saya mo inton nang kok lopon tahalapu Malaysia rong anak rong tok sia ratum di kaceleng kisung cicak nang lot Achenon balapor nang lebom tang lo balalo te lang ke tripen jok dolamara ke dam jimate school college la pen kiso kacelang aratum tak kisung cicak nang lo bonta balapor hot lang ke tia jok kichi school hospital ke dam ta ajo sang nang kok kiti halapu kiso ke tan wa urason ke lang ke tripen jok ratum kisung cicak nang lo pusi cetan pon la penon soccer pen saya mo klem milo border pilih bidak nonanda saya klem gelang la sinon saya mo kaceklem pen patang secara fokus ada kedok kisung ratum choning repon pado pusi news 24 asai hemalong tutanang pale News Desk Report, News 24, Karbi Anglong. Okay, hi atu. Langsung adolong kim bom lo. Bonda be. Koina waris akisu perajo. Mundur kam claim uton bom lo. Tapi ke patang sekitar lo. Non apor barikha lang ditang lo. Barikha hut ke claim dia tidak be. Bonda lang thang asor ke. Kita bang siksa pig lo. Kita bang duk pig lo. Non dong lo long ni long sama dolong kita Karbi People Liberation Tiger Thiek pen kepil tia song tumpatir pipon si dipu pen manja daga towar ke paklamasai ke dengpon aprang si langi thalake dipu pen manja adak towar ke heno RJ pangso RJ made towar ke heno theklong si pini ada por phainer ke apor pen dipu pen manja adak kacheleng atowar long ke heno pi ajok 5 mile long ke do Karbi People Liberation Tiger Thiek pen ke PLT ceasefire asong atumpen patir pipon si Kepaklam mate kewak adim kepami asai tengpon bangso asai public relation officer Singhanson Hanse lapen defense secretary Arjang Hanse pendanglok ongdung cadres mate songalong ke thekidingatum chetong non si ingsamjen pen pachun pon Prangsi natum news 24 upon kiro perfect law lapen adun tu pini Karbi Anglong district East district along pen SP sir the jury sir along iman samay kiro pilo take in ritum Kipil this is here di Uniken Hospital headquarters Indian nitum kaikis same mas raben ifu kecheleng atau waralong pinangan nomor saya atau warga ada atau waralong keno thek bomong lo lapor so thek lo mai josi tum kem along itu rapid court itu ben lapen civil officer tum ben nitum cingki sui pini tum social worker apan kiklem je panang bar lo that campaign nang kibar ke nilitum manja up to tifuan pulo athe laptowar akiba ke dim nilitum puson longle arlong loson pu pamilai pon policy bunai pon bombi bis nilitum adu ko pen kaching wai si nilitum nang kibar Langhin constituency ke parlot Jaipong PHG amo ke wangwe radatum kijona langkawe kisungnang Langhin constituency angkang ke parlot Jaipong polling station arlo ke do Jaipong PHG amo ke wangwe chainong aroy pemandet Radatum kijona langkawe kisungnang lapen PHG ahem ingnam mandet pinpur me kedam tang ningkan ke bakso se pen labangso PHG ahem kimrang dadapit non puta kijona lang pipe haladak acokor maratum tak lapusai klaim klesi abai bom cobom pusi hadak aratum jongpon Pariwatan puke pupom bontak Jaipong area ke non putak kacelar angtek awe pusi cethan lasi prabjen pen Karbi Anglong autonomous council along arpugedo CEM EM atumapan labangso PHG kipa mejiapan towar tolang ding lo pusi berta nang pale Pulani pen berta pangdakpon Deborah Qatar News 24 Karbi Anglong
Pini pastor so po anil ronghang pen patir pipon si ridalong sai ke tiki asai ke pangching pon pusi news 24 Karbi Anglong asahem birtanang pale. Surupoter constituency chapalang so apar mijung thekong ronghang arong dokhim ronghang pastor so po anil ronghang alangli aning kanwang tame ason kaprek asai ding de pin pen sai ke tiki si klempon pining le thotta inglong arit sokeno kachiwi arnisi pen pang thongke barat cherap chitu lapente rit sokeno along setame social distance around pensi klempon Lapen Majung Aratum Pen Karbi Anglong Autonomous Council in Charge CN EM Atumapat Psychiatric Kachoklam Awar Salong Nanglang Konbek Nang Jeep Mate Sok Nempo Tengte Arpek Hanso Lapen Hanang Pipo Nang Jeep Pusi Chuning Ripon Bali Patar Pen Irai Rongpi Cherap Chitodon Tanbir Tapang Dakpon Jotno Sing Bay News 24 Karbi Anglong Ingchin lang solong hem ke patang de jot hadakaratum ningkang samse kachepaklang Kelakha trok bithung rang thama constituency arlo ingchin lang so ahawar long tar teron rong arat atumaphan rong rup kachari tum masap kilang ke pang creation sito rong khang block pen kirap ahem so thom contractor men mong teron lapen kam sinkro labang hinia tum chelang sikkim damlo kikim dam hem lake basapi bepi rohila bepi kareng teron pi Kontak contractor atut kikimpi aning ki hopen ajok nona por ahem kacheman thuke ahem aklong anta chichar lablo lapen ahem atin asarnung dip tang pen arve lipit lapen aklong anta arve klop lot potetsi lasi amethang amat thurplotsi long lepen aklong chipanai lablo kusi kasapia chor pen amat thurplotsi pherangke kahumri damahut nang chethandon dongkamakam pen berta pangdakon digonto terang news 24 Karbi Anglong Pinya berta lapan si kang tonilo tu methak mi kardom